Yama Ghana for ni yetiefo akwaba na Afrika sebo no yemfa emu enchiremu emra. Ye shaka sebo na se ana yekọ Asante Mantemu na ne mensi ne baako ene bosomtwe ana ne kuru amene okasa asemu aba eyesewua. Ne nyina no ene se abrantie bi a ne fie ne be se aduanan 40 years. Edie no enya metodwa na emom amanebo ne chirem se wo ye mensi ni a kire se ene wo fa ne tools eto no kwa ho se wo kwa akoye adwuma. Na eno na manebo ni chirem se wo ba wotan edan no ho a wo ye adwuma no edan no se bi enya dantia eya brosan a eto aso enan wonum echirem se wo bra abrantie no tan ho a wo ye adwuma no ye hu de ye na chirese dan no edwuriye me ne okasai abu ade agu abrantie no so a wato ya nom ewo ense aduo na empene se de wo kwa atan de wo ba atan de ogina ho de atentrodo assembly member awo no wo sewua electoral area honorable Prince Kwame Adutwum wone nsam trofo di nkomo na wo chirem se ene de asemu a edwon ana abesen wo muko mu na so mbaye ne dan ni nyina no ene se abrante ne se bi mpane se wankwa habayira wo wi atwa me kope bibia de so ene me baye de nam na ene no pe na abrante ne fa ne to so to no kwa se wo kope adwuma ba na nkaja efie ne abusua ntimi ayede nanso okoye a abrante ntima maduru fie biem wo mo kire se amanebo ne ba ye no wo mo agina wo bie hunu se edan no agigim na wabra wotu mirika kwa na chesa abrantie no wo hyedan na se a ye dwuridwuri na wo mukirem se rescue team na kwa ye no edi besa dan huri mienu ansa na wo mutimi adwuridwuri dan no eyi abrantie no wo mukirem se wo mudi ni kopie mu ewo kwonfa no cha abaya asabia ne ho ana doctor fo gina so ka se da bi we dey dead on arrival na chese wo wukura ansa na mode no eba na we enam so aya ho sempa na no na assembly member e kirem se wano de sebio wonya building expert but do betima kan say the entire dan ni dwude ye no eye quality materials enema hodo sese nkedi si dan ma ne ye no enye no anom di si dan no eno ntire nam so dan na hode ni mu a atimi adwure no wo ba ye Facebook no so a video no ada so na abrante no bra na wo mu dwuridwuri dan no eyi emo no mepaacho ada we no aye no ho videos and pictures of inogan wo hwe nhwe wo yi wani so mepaacho ebeye den pa so betima ye na so ni nyina bomoden se obeba no abehwebie na mumyentie wobra na wo dwuridwuri na wo yi abrante na mo no de ekoso e wo sin ho mumyentie bi enti ebusua wutie dede no a ekoso no a wobra dan no agiyim ema wo mo atwa ho no mo ahia eyewitnesses no wo mo presi wo meyi abrante na mu na free dan ase no wo ba ye Facebook no so a awurade ememe bro ememe bre wo koya wa mabiem emun se bo ba ye Facebook no so a video na da so na ayawre ho sem papa enyansem getwa kwadwo okon oh say empelifo kan se me kopa bibia bedi ene me beye dan enenam rachi wanka bia hyemu edan no adwuma wo ho ntimpelifo abɔ no pa se won kono ye adwuma na eja se beye obenya bia kohwe fie enhu nsem nie hu ya nka wanko eja onim se obewu na nko da okona nko ye dan emu o ya pa se wo hwe dan ya adwiri na egu kobrane so pa ma na firi mu a abrosin etoso enan Yankopon fa ne kransie na abusunyafo nso a ade ato mo ne mo nyina ya akofiri se nsem bi se ne de se nipa wonjare kan bi hye ni wo kwa adwuma ba na baba fie ne yade ne funu na eba de a okwan mu oya emu oya nte abusunyafo de mo nyina kafra ene ya akopa efiri se de asie de eden o se ana anu ebi susu tamana ne potemu sani ma we bia krachi bia obeka nso ono susu sa mo se da odi kan ya wo sa site wo pe na dan ko dwirigu no so ono su firi mu nti minim de ekoso e se
contractors nankasa ana afensi sa mesin for no so mo hwe mo hu ye wo kwa adwuma so na kwa kodi pa bia so hwe hu se adwuma na wo koye no ho hyehyeye ni nyina de be ye adwuma because wo hwe dan na DLFM ebianka ono atena se hyehyeye no ma bi ye bi kura nanka wanko ho because ebia na ye wo afide na esumisi wo da bi ona Kwadwo okon mesin ni yesi abrosin atoa so nan wono wo kwa koye hu adwuma de wo be da hunu se dan we wa hoden anase ni hoden se eno na problem ni nyina ye se edan no ye oni na siye dabi problem ni no nti wono woni materials ai ya kwa kura fa so kura edan no kura kwisi woni dia ne se chimato aba hu to kwa kwisi sie modern yesi ya engineers wo mu supervisor dan we no yan kwasin wo mu se asi yan kwasin obi a okumpo krom ho binya ne sika mpo dodo no kura engineers kura wo mfa that's it ono akọfa atakwa mefu bia no makutu fom se ya wodane bi ho no mo a ye wo building contractors wo mo na esie ane ye wodane bi ho no so a mason fo na esie do wo hwa atum se we de ye bi kura na ye engineers bi kura na kobo ay ko hyehye yi wono ma no mo anya musika na ja that's right wono ma pa obi a de aso akobo fom a pagya bi de esiwa ma wono na akọfa ha we di aba ba che be ndem woni mu abrantie ni mu ankene nkwadwuma okonkoko eden ho enkopa ne ba bi den ye konkura na be de okura na ade kina nkwankura wa sa ba danya mi asese ne sa obekwa kofi sika na okoya wa ma emu oya Kwadwo to aso okon yetoa kasebo no so ane ye body awura mu ewo panin bi one de wa ben pa wa kwani abadie se ye mfa hyen eni dwuma o my Ghana mu ene ho nsensem de apapai wo bo ne ho modin yi pan onim de ekọ ene de eba efa akwantum open din di seser Gabra na wakasa echirim se o manga na yetim sese no ahye hudo bi a yedidi dwuma efa ya kwanso no chirim a ehu pa dodo na nsem fatempo sanka DLFM fu ma wono kwan license anase o mbebo made register sa ahye we emana si kwanso edi dwuma o manga na ya kwanso open ni se wona de tudwa e wona abeto dwa se na nya sebukuma na nsem ho ne mahye bedwafo yi wono mo kwotena mahye bedwam so mko akwhye mra na mra na wode ba ne de ni nyina ne se wo ya mahye bedwane wo ye ne wo ya doctor ne fi nurses fui na fensuma amode se moye judges ne de muni ha okra no ase mo kwa na ka na saso na mo ba be na sale inde na dam se yi ana mirikatenta mo pebia no mo betimi akọ maga na bepe ka se do tirem se nya de hiani o maga na mese bedwafo ne mo amohwe akwantempon ne akwansem so no enya de hiani ne ma wodo ehia o maga na no nkwanhia wodo ayesi ene kasa wodo na nam ya kwanso yi enti mo ntena se nwe ho ehunu se ahye ne bi ho no ma aso ense fatasa nke besi Ghana kwanso ene de hu hiamo ena mra hodo a emfa kwam ne de mo na Ghana fo yentumi nkunko yanim e wo ya kwanso ne no ene hiamo opani kasa na o kirem se obetumi de ninsa esinebo aka na people say eya sprinter buses ena nam ya kwanso ne mirikatente nam so yi o kirese se buses no ehu hiampo se ka Ghana e performa kwan ma se sa sprinter buses no atini asi ya kwanso efiri se buses we ni de nyamenim nukreni wonu ma anya se mfa ni pa o kirema we die enye nimpa kura na ngase yesa sprinter buses ne say emefani pondo de futuo de ma na busuafo na afizo no agasa na yankofo se munim na mutu kwan se kumase na wokọ se hefa na wafo ka na wokọ de sprinter buses sei wokọ na BC station amesra wemfo babo den se obetwe ho de afro se wenim de ewo afidie wenim no buses we pa de nyamia nim nukranim yanya se yemfa nipa opani kasa na wokirem se ho buses na ngasa ya sprinter buses na okira emu odu afiso buses ahodo o ma ya se yemfa nipa no o ma ye ne pepe mu oha ne senti ediba do betremu no mu tremu pe na waiter section na pe no na nya ne pepe ndi esi kwan so a efumuso bia ne ho nanso buses wani mu de emu angasa yedu dada afiso tremu a cargo cars ahodo bi so okrom ha se ya omo de ba pe na Ghana fo akosi fitam ni akwatete ayan rosi bi na tietietia ho na buses se cars ni mo edudu na nam kwa we so efi ye de load gum na kwa na denti wa kwan so sa o tremu a ekwa ahodo a mo hwe Ghana akoni abadie ho sensam so o my Ghana mu no o se ma se bebo ye homoden ne yaka ye se duasam ye nu de asiso ne yaka nokura de akere ye ho ne ye hu ne se ahye ndu be nanam ya kwan so ne mo ye homoden se de emfa mra mu no ye be ye firi wonom na de fa mra mu no ye mana ye adwuma firi se de kwa nansen be enkwanhia wodo ya kwaso ya kwan so no kiremu a ya hye hodo bi ensem fata ne ye ma ho kwan no ka ho bi na ma enne enkwanhia no adoso
Opinion Jemre, any central for Kasaye, Emunchimuni. Always talk to my family and friends that never sit in that vehicle, because that vehicle was not made for human beings to sit in them. I always say that because if you look at the real buses that were made for passengers, it is longer and the seats are aluminium. That makes it quite lighter by itself. And then when you have people seated in it, it takes up with the right weight that has been calibrated. Any awuti ye ayo penny pound no. Uba akwana bedi hu nsem so my Ghana ma ene ejezene transport hu nsem pa de awaben pan. Ne den edisese Gabra ne na okotie ye no. Yento anwumre no siaka sebo no eso ye di free DLFM 106.9 eswa. Fa message no ebra yan ewo yen Facebook no eso. Na me hunu se Ghana fo no ate brofo agufom yenso ye begebre ni anumusu awiabo agini se guna ni akenkan ni nyina nso. Na ye di ama wale ye Facebook no so ye DLFM 106.9 yento akase ebo no so a ene ana wapani a wono ana hwenkita wode so e de mama mpani akufo ado na tena ye wura ye gina hen wode krata tententen epie ye na emunsam de na akwesa ya saponnwom ne nyina no ene se mampani akufo ado abo wapani a ne din ade COP Christian Tete Yohunu edin se wono enkonkoye deputy IGP in charge of operations Efa Emma Ghana Police Service na wabra enkrata no epie montene eso no ana Dr. George Ekufo Dampare awono wani post do mo rampimu asiedu wako Facebook no eso ene nyasam ketwa papai brofo de obua wote papa na ensamo ayera IGP Dr. George Ekufo Dampare wone eye members Emma Police Management Board yetantia ese pomap ana afenso no a police fo ni nyina wogina wo manam mutro ye no ene se wonom Emma COP Christian Tete Yohunu wonom Emma no congratulations pa woman mo piafo se enei promotion de ente se deputy IGP mampani akufo ado enam na dwuma paso na wode ama wopani na IGP ekirebu se bibi biada wonom police fo no so beye ama wopani ni dwuma dia wodie se eye operations no ebetima kwanka ne bia so wonom ebeye na ene ni Facebook post oba ye Facebook no so a yera IGP brofo ana daso no awurade a ye brofo yi mu ade ebia so se bam ana a police fo ayi logo yi efam ntan ana yem papa COP Christian Tete Yohunu wono so le channel fata no pa wotim se channel wo to so ansa no wo hye adwonko ayi kef mena na wo se book of ana e channel kama na ne nyina no ene se enne ana mampani akufo ado nkrata na ode tu ga kire mu se eye police council no ana eco meeting na meeting no de efiri mu ba ye enne se asansa kwa atua wode na kire eja akroma ana afi so se ekuma ebu a ye de foforo epmem enu nti na hu behia se eye COP Christian Tete Yohunu ye boni din se wono emra meye deputy IGP enu nti advice a omode mampani akufo ado no eno ana mampani akufo ado so gina so a ene wo ma yugina ahen ede nkrata pie montre so se yem papa yi wonkonkwo yi adwuma papa efre se emfinshama akoma ko aduasa enie ana yem papa yi COP eye Christian Tete Yohunu wa ye adwuma se police ni na enie wo ba positions akese e wo Ghana Police Service mu a enie wo kita bi pa na ne dwumadi a wodie pa so se law enforcement officer no wodi mu ntintimai eno ntine hu behia se wo ma ne se de brane efre se de onim to ana empanesi ye de no ejina kene pon so na no ana Dr. IGP eye Akufo Dampare ekirem se appointment na aba no eye kama na wono ene ne post dom ebeboa yem papa Christian Tete Yohunu ama na dwumadi a wodie se deputy IGP in charge of operations no etimi akọ enkane wo ba ye Facebook no so a ene ebrofo no so eda so a wo betimi akenkan bi yantua kasebo no so na yenkwayenim na yenkombo emfanwura mu awa santimantanum endo de betu manim se na nyasem kuma ohene papa akopie mu awa na hinso a eno no wa santimantamu ebo no modern say ono wankasa ne kura wotemu ene yakwan se de ye ompotem ho no mo no na ekiremu a ekwan na tete apansam asai kura wono ma ka na dango aguvuado Ghana mampanin watwinani se sabe ayezani abo odwan a wati akokoba naso papai emfi no kura ageze mpusu no mpo enti waye din avinzo soafo a ohwe yakwan ne yakwan tempon ho sensem so
Honorable Francis Asenso Bwachenso waka papa yiwontie no na na tena ze no se dabi ene sa na tie dia miankasa nana mede me hu besi ho na mabɔ mɔden asiesie kwan ede ma manfo afiri se ene ma kwa wo so na wono mapɔn ebinim susu nyuma nyina sɛi enam kwantempo ne nti amanfo yare ɔmo tena hyem na ɔmo kɔnɔ mo ba ɔmo bɛbɛ bedu fie na nyalewa ena ka wonom na na do no ankasa ne hu si wɔ se ne wɔbɔ makwan watumi asiesie na na hye asese osiesie pɛ na ne asɔkwa municipal assembly bɔ mɔden ɛkɔfa posifo bɛkye na na sɛ na na adobo aman hwane ma okwan se ekwan na tete apansem po a tumi be pa na awo se odumode opɛ ekosiesie kwan na hwane ma otumi kra tempo se ekwan ekosiesie na hene hene mo ba omade akɔkye no de kɔtu mu aposifo akache na watwi mu ana ne mpanifo atena se hu se dabi na yenya we na sa akɔkɔ fie na mo bɛsan ba na yahwehwɛ wo nsem mu ne se meka sɛ enadu yada enya sem kuma ɛwɔ na hisu mpɔtem ho ena na do mpanimfo a wɔde mu fi ɛyɛ asɔkwa mpɔtem honom ena vi so hene papo a ɔno na da na hiso ɛyɛ ɔman na no na atobu aman enya sem kuma ena confrontation nene enzembisa ekatoma mento na ba Facebook no so DLFM 106.9 video nda so a wo ba wo nso betuma nya bi na wa hwere enya sem kuma akura na dobofo na dwa se na wo pa nto da ben pa na wo ye nyini anen hwan po na ma wo kwan se nana ekwan sai a wo betuma de mra ede hye wankasa wonsem akwa siesie na dobofo mpanifo wo krom ha sei na office bia drainage system na mpotem ha na mu sei no sa sai mpa ade na wonkwa asamre ho ekwaji tumi krata na yema wo kwan na gaja mpanifo mesiesie kwan fa mo na wa de wo pɛ na odi siesie kwan na na se wo hwe ma ka munti aso maintenance na mamfo no mu wu ana maintenance na nsuo nto na mayini famfa me mamfo na se dabi ontia se na entia se na efrise ne mamfo no ho nkwan de hia ne panti se de omo ka no ontia se na entia se kyena ekwan no nkasa de mra be hye ne nsem na wasiesie ekwan no na nya sem kuma na e ma na mo foko pie mu ho no yenkwoti ene ya ene nsem bi se course ompotem ho. The encroachment of the tower. The residents are here. The encroachment of the tower is the first thing that we are arresting you for. Then the rest is this. You are not supposed to. I'm not supposed to. I'm not supposed to do what? You're right. I'm not supposed to do what? I'm not supposed to do what? You are rather I was ordered to do what? 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 Ask the residents and see. Ask them. They will tell you. It's the first over here. Have you been bothered to even come here? I even went to the assembly. I've been there for on three occasions. The last time that I went there, the MC was not even the MC was not even ready to even to listen to me. And I also sit here idle for my whole place to be flooded. No, I can't do that. They are out here. Go on. They are here. Lumba. Aha, na ekasa no. Na hi so hene. Na adobo aman. Ose me manfo na we momla meka mo ankasa mo media dance mfa mo efiri se de na dobofo ichirei medwe ho amentia se na so waye peprese kura na ba Facebook no so a DLFM 106.9 video nda so a ba ubenya be ne wahwe na confrontations e course ne no enya sem kuma kura na henso na sa akire mu sei de ntia ono ankasa ba moden agi de sie ni so betima siesie akwan ne se ekwan na sei waka company for madwen so mo mesiesie akwan mfa manfo ne santi on tena ho no mankwanhye nkunkum ne de hye eno ka ho bi ne nti odo mra hye ne nsem so no wankasa betimi asiesie kwan no eno so you don't have any right to free wetland. You don't have any right that you take under that's what I wanted to do. The intention is that, you see, I told you earlier on that this is the problem that I came to inherit. It's not something that was created by me. You understand? On record, I came to meet all these buildings here. You understand? One, this thing has already been created, and upon the complaints that have been coming from them, I told them that look, I can't sit down, and the right place for me to go is to see the assembly. I've been there no less than 8 times. I've been there no less than 8 times. You understand? So I thought that there's something that I could. Initially, my play was he should even help me with an excavator to come and clear the waterway. You understand? And he told me emphatically clear that I should go and see the assembly member. Even as at the time that he was telling me, somebody within the assembly told me that these people, they've just been elected. They have not been even inaugurated yet. Any awoti ye na so na hi so hene ne den ade na ado bo aman ne na akoti ese ne abere pa afri say ekwan na admufo ene asokwa municipal assembly no de ne fa so na ekire mu a okase na niji ho a na obo akra yento akase bo no esoe na yenko eye chief executive officer Emma National Petroleum Authority NPA Penia wadano eye Dr. Mustafa Abdul Hamid wade atudwa akirem se dwumadie bi akoso ayefa ne se Ghana International Petroleum Conference
na wochirem se no betimi aboa ema wo mudwumadi a wonu mudie se NPA officers no ebetima konkane pa Ghana so atimi anya so emfaso na we no 2024 Ghana International Petroleum Conference ekoso na NPA fo ana afenso no Chamber of Bulk Oil Distributors ana afenso Association of Oil Marketing Companies ana wonom ekabo mu se wo mo hye dwumadie no a Ministry of Energy no ana me no kase wonom ehwe ma dwumadie no etimi eba so na eno ana ye papa Dr. Mustafa Abdul Hamid awo ye CEO ede ma NPO da tudwa na wo chirem se dwumadie no pomponso nyina no ene se wonom beto nsa ede afre amama ahodo so mpanimfo a se eba fa anwo hu dwadi a wo munim hu nimde na wo betima kyerɛkyerɛ ama Ghana nso wo mudwumadi a wonom die se NPF no so etimi akɔ enkanen ama timamufo no so enya emfaso Dr. Mustafa Abdul Hamid wakasa no emusem nie one downstream petroleum industry wo ewiase afane nyina ka ubia ehobom ne beya ndie ne nyansa ne adisua ewo petroleum downstream ewo various countries around the world no ne betimi yeso ye de agrofo aba around betimi aboaye na yeso yeso bibie fu omunchen a yeso ye betimi di ayeye dini say no broni essays bibi ewiase du sesi ano ye frɛ bibi global village nti sesi ewiase gina ayekro na se ewiase gina ayekro dia the way a wo betimi a function ewo say ewiase no se wo betimi enya adesua efri amaman a ewo ewiase afana nyina nti conference ni nkyerase no en se wetie ni ekoso na wotimi hu se nyansa ni India efri different countries and I abeshia mo ha ti ria na yeso yatenase na nyansa ye betimi suafi wo mo fi me abaye no na betimi a kire ye na yeso ye dia ye di wo se ne America no ni nyina ne say Socrates say an unexamined life is not worth living. Enia yati yeyi yeti breakers wono ana National Petroleum Authority wadano SCO Dr. Mustafa Abdul Hamid and wade sansem we etu edwa na dwumadie na se no wopani anidi Eddie Joe Jackson wono nso CEO ma Delex Finance and Leasing Company Limited wono nso ekopie mu ewase na wobra wone nsam trofo di nkomo na wo kire mu se gold for oil policy no abane de baye no atimi aboa papa na wobra wopani ekire mu no eno nso emunsam enie go for oil oboyen go for oil no Ghana say yazi yen gold and yen oil yaziko kama wono amononia most you there say $100 no okwa $100 kwa $17 per oba $17 no oba ban ona na yazi bi bama wona wo kototo nyama aba enti hwa Ghana ha obi asi Ghana fu ye importation dodo oya no kwar kwa hwe statistics ne numbers na hwe mu ye ya oya no kwar sika no okọ na okwa onsana mba nti time bi time so de nya so ye beto aze bia na yesi yin sike sidi ne value ayede sika ne mba na yen amama okrum han ochede se riye juma odezi Ghana fo ye local content law. The local content law no. Odo actually o krata do ye fa ye adwuma. Se ye adwuma ko boboyen. Na me se won so go to gold na wo to yin. Azina re koton o ye dollar le benya me boa. So tax no so to ye dollar ma. Nti ye dollars ye nya dem dollars ya. Obobo manyama ne bo aiden wabafum. Nti awa etonaze wa abrochi na ze kwa abrochi koton na nya dollar. You try tax so. To your mom in dollars. Ebusuani ayeti yeyi wopani a wono ne din Eddie Joe Jackson wono ana wo chief executive officer Emma Delex Finance and Leasing Company and wade sansem we etu da wabra woni yensem troni Elvis Kuma Samson edi sankomo yi yantu akasebo no so na yenkwaso anyira mu wa santimatenum na Ghana mampani na adodanko akufuado endwada wo moden na yewukuada obohura mu wo famana na afinsu kumawu ena yala sabia hodo ampanifo esi ompotemo no eno no wa santimatemu no kopa hontoma na nyasem kuma ne ndra pa ni gisem esi ho no mode na nyasem kuma kran na yala sabia na wodo masie no empama akoma befa ne ohadue no 120 bed state of the art facilities ese nyasem kuma jeze ne ho no mawura pa ze o mo kwajala ho ompotemo ho no
omo betimi ato no mpan ne sa the facilities we no no NMS Infrastructure Limited for the modern etimi esi ya sempenifo kirem say ebetimi aboa pa na akohwe a je ne de masi bia bo modern NCS ya sabia no omo kirem mo maternity ward e wo honom afin so mo sa oba bia ye consultant ho de mbekọ mo ko mpotem ko ho doctor for no bo modern ya no omudin kamo ne ade ade a bibia dem din afin so ba bi so ma kwagya arahwe akosi boni beka ne say treatment rooms no so ebi wo honom afin so mo theater and afin recovery rooms so bibia da jima wo honom mo kirem say alasabia we die enisa so kra o my Ghana mu wona mu kirem emergency wards akodo nyina bi de da ho agese ne ba bi mpa doctor for no be si wo montade nyina bibia dam say din ne zene de ukopie mu ofamena na afi kuma wu a ye alasabia yi emu da ho ne mu odade sa no manam no na Ghana man pen na dagwa guvado o hotira kasebu no kaze na o kirem say oh na ba we de wo hwa Ghana fo apomuden no ede na kuma so ye pa na Ghana fo hu hia ne papa free say oman biara omama no wa hoden no etire se oman no betimi atumpon akona ni bompuntu mefiri se emebu na mo hoden na afiri so oman fo omote apo omo no betimi aboa na ye adwumaden na agya oman so etime jeje to de afiri ombotom na da bu oman ho nkonta ni zendi alasa pa de on tenase ehwe enyanhwe ha ma Ghana fo ho nkwa atwem e wo mra onu agaze betenase na iska akra oman Ghana we odi beto kokotu ba bia mfaso amaso ba on ho model de sesi alasa bia na Ghana fo nso etimi enya promoden na dankwa kuvuad Ghana o Ghana man pani agaze no kirem say enya no nkwa na yasa bia wasi o no ti wakwa sibi e wali boni mpatam afizo mpo ho bogo so na afizo ayem eno na afizo wasa kro pompotem wo nyina no oguso osisa yasa bia ni bi ho no ma o kirem say enya asem kuma kwa na afizo akontomra wabo man ho akokọ piemu e wasa wu ne mpatam nya yasa bia de ye ba tia ba nya so yi oba no ho modem pa na dankwa kuvuad agaze no kirem say amekese no Ghana fo meburu ndodo na mu nya adwuma nje no ayasa bia we na akokọ pa ho ntoma na odi a champagne fo betimi aboa ma Ghana for unemployment no eso atumi ate na na sefo mo TV mo nya adwuma na doctor fo nso a won mo nya adwuma betimi aboa ma adwuma etimi abusu mo man Ghana yatimi akoyanim e wapomodin mu wajebena kasa adwuma de na ase emu nkire mu nie. By the end of 2024, we'll also complete several significant projects, including the Urology and Nephrology Center of Excellence at the Kolebu Teaching Hospital, the construction of 11 district hospitals and 1 polyclinic in the Ashanti, Eastern, Greater Accra, and Ahafu region, and various treatment and holding centers. These efforts align with our commitment to achieving universal health coverage, guarantee improved and more efficient healthcare services for all Ghanaians. Furthermore, government's determination to improving our healthcare delivery system is evident in the Agenda 111 initiative, which is providing 101 standard 100-bed district hospitals with accommodation for doctors and nurses in districts without district hospitals. There's an average number of 120 workers on each construction site, and when completed, an average of 549 persons will be employed in a district hospital, 1,343 in a regional hospital, and 947 in eni awoti ye e Ghana man penin nana adodankwa akufuado nene na wote ye no eno achi na oswafo a oda man Ghana pomuden ano ehweso ne den ade ene Bernard Okoboy ekopie wudwumede na sen eno kase na okire mi say efiti mfimpim yenu eni dumienu eni mfimpim dumienu mfimpim aduenu enu edunum num mekire 2012 ena visa 2015 ene fo mo modern so mo ba modern no mo sele sabia na so du ba bi no kaka adwamu na zia mekese mprefa modern atumi apa ho ntoma akire mi say o ma wie adwumade na mu da ho ye pam o kase na okire mi say na danko agufuad na ba ya tia ba nwa so yi die ara sabia aba ede na koma so panti Ghana fo nyina kan akoma mfanto ye mefiri sempia manyoku atia ba nwa so die on trase ma Ghana fo nkwa adwam ni senti ara sabia de se de tie no bebusu o ma Ghana mu bia ho atumi ato no. Sapomum also has a 40-bed facility which is completed and is about to be operationalized. Suame, Mr. President, has a 40-bed facility that will be operationalized very soon. Jobonsu also has a 40-bed facility. Mr. President, I'm also excited to mention that the military hospital at Afari, which has 500 beds, 500-bed capacity, is also ongoing and by the grace of God will be commissioned and operationalized this year. By January 2025, where by the grace of God you'll be handing over power, Mr. President, the
Ashanti region is expected to have about 2,000 beds added to their health infrastructure capacity. So, President, if you add those on Agenda 111 list for the Ashanti region, we are looking at close to 3,000 beds addition within an 8-year period. Mr. President, certainly history will remember you not only as the education president, but also as the health president. Any awuti ye eyoswafo a odo ene do magana ya promoden anu a ohweso edema yen ne din ede Dr. Bernard Okoboy nene ena akotie ye no yen to akase bo no so na yen kan Ghana fo adwempo ne kakra e wo Facebook no so a edoso pa esne bebe hini ntosi abomu na enso beti ni nyina gu fom bem na Doris Chum ana osi DLFM. In fact mu news ne de mentie bia mentimi ni die o emu odesa no manam was loud and clear ewo nsawam dobro ana wose wo fo wofa mo emrane de kamapam ana kofi parliament wodi free agona bobikuma ewo mfimfine mantam ana wose Ghana fo mo nkasa papa efri said yekoso okroman de ene anyan titiri ani social media no so ene anyan yo Ghana fo nkasa ente sade be hadwen na eyewitness multimedia Ghana and was say with Nana Adwempa hini wodi asempa otosum yenu and was say Lord have mercy on us. My condolence to the family of this man who is dead. Yeda say brofo de mo kese mo be kumi kroyim na meso me wuahye mo pa simple kra. Anna Joseph Eduhene was say good evening Okogyeabour Nhyiraba Kwadwo Sammy. In fact news ne de emu de pa loud and clear and was see etie ne life ewa Adansege Chairman Block Factory. The news crew, in fact, emu adesano manam. Nemo abrantie no a woye Messi ni a wawu no. Nyankopon emfa ne kra nso ensie yie pa. Na FM Image Sounds, eye DJ Ghana man, ewo gbechiri eye DLFM Annex. Wabie mu bruta, wasi wabie machire se krom ho. Enya sam kotwa se kasebon ne tempenten kwa nie. Anu wase nyo no nkwa na eti o. Wane trese eye Agbada Boys Company Limited. Trese Gabriel Asamwa Razak ana Kwame eto so. Wasi edem papa ewe bechire yeda ase papa akura. Na DJ Opaide mo Felix ana oso wetie kase bondi free Kumase. Edemu matreso adwene ho a wontene ho ase kura. Wasi news no eye Kajiwa ana James Botwe wasi great job DLFM. Nyame wonhyiramo ebusuan kase ebo no doso ye gina weso age aboafo ankrat wo ye ba ye beko Jamestown e de na esi wo ho wo betimu nsem makwantu ho nsem eye medadwen nanso me yensem tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie mabini nchiro Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe kradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, awo Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yama Ghana fo akwa ba na fe yenkwa wie kasebo no ewo Jamestown ewo enkrapompure mantamu a fishermen a wonom ewo Jamestown wo mo kire se nansan anamo a aban no enam ye maame Mavis ha wakum sinsu tu ye no ama ekom kese a ekum aboakoto eto anwea so no ebi anadi wonom ewo Jamestown na se Ghana fo beka ya enche ye kura ana ye maame Mavis ha wakum sin obatampa wo no wo ye wosoafo a wo hwensu emunam ene se nimpuntu obekonkane eso wode etu dachire mu se ehu behia se epono eda ho no ye petete ya asanto akredo ni bi na ye de tum se etwerechire pan enu ntie maame kogina ho do ye ne nsanie krosim yasitum ni aka krosim yasitum atepe kire se pono watum ye ewurade na eba na sa no a na kire se afarefo fishermen wo mo ntimi enkonkwa adwuma firi se wo kwa emra ne betime du firi se ya tum tu ukobuani sesen
na eno ana me no kasa yi fishermen awonom ewo Jamestown ewo nkran echirim se efiti bra aban no eto apunu mo no ama sese ekwampa na de wo munti ama krono nketenkete ekoso ewo mpotem ho pa afiri se de yefo no de wagye ne wo meye se wo ye papa na wo metwa wo ho ahia na yasore no pay papa ye bedi to gbe na chese ehonso ye nkranti na omo kan kran kase daddy ofa na e chon nya bi ene chese de hina ne se nya bi ebedi ewrade I had fam your problem you say mi bro no me bre e won kran no pa e wa wurade oh anyami me na eno na brantia ne de ede kwadwa adwumakon wo ye fisherman a wo 35 years ne ma eye nkono wo fa akwati kwan ede kanun ko se pono so a wo ye so akwakoyi na mfrese nkwada nkono eso ha no wentime ntrase wo de na konsam atodade entia ene wo ye sa kefo omo kefo la abaja me ko me enyu je kotoku sila abaja me ko me na sack bibi enyu kefo enyu no e ba sha ame 1 month e ba sha ame no water sha nka shi 1 month mi no ba yi alukọ se am ki sure de ke o mi anto mo twist time ni am ke omo ko me ba namba ja mo na ba gbe ni to mo temporary ni o enyu ha we ko mi mo special ke ko mi o ba ja se o boy ni yo esa la kan o mi esa ni wo mo lu pa ta ma ka so ba na mi kukula wo ti mo ni o akese ni sisima no ka adan so wo ko si mo aga ta fa je beni afole ni iba la ku fa do bela afole ni iba so anakoda ni tuntu le na wo nu te e ase wo ko tu wo ni na mu bi wo ba wo ni wo ba na lu e ko na so bo abi no ka 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 ne wo le ka to e ka wo no ti aya mi si le kena mi no na ma wu ba ku 8 omo ni omo traffic do omo ni ya odun ni omo ya 15 omo se comedy omo nji se si ari aka ni pa tupe we working omo ni na omo dan se si ari comedy ye ekwam pa de awurade Kwadwo Okon se wo de wo eida ala adwena otintin kran de wote metibi de pa kai o pa kire se ohun se efitrimra Ghana for mpenifo sha so moto podo menka se bechirim mese kire nkran no menka se ye ni si nkran se enipa be 4 kran e kasa enti mu de hina pese de o pese o kire first one no ha enti first one no ko de o pa kire nyina ne se epona mpenifo na tumu no ha adwen kwan bi so pa free se ama o ma setre mu aye den de ama wo no Kwadwo Sammy yes mi gusu ka mi nya bo tre o be bre wo bonsam ne pa so pa e ma no si ye avizo mu kire mi se mpenifo ma monitoring nya adwuma If you say, a bit of them come I do a movie or Mohocopono, Kwadwo Sammy a coco yin namono, and also some ranity and Pinifoma and Lanimunia, they said, I have a boy, where you saw doing this year. I feel so, a bit of gravy, we are phones on Potemo. Yet you are near Pausum, a conqua. Kwadwo Pressy, hallelujah. Who is saying I'm in Tiago? Oh, I dare we. That's a sister. A Paulina. Oh, so Miss the mechanism of kind. Or the other from the catcher. Yeah, what kind of a catcher one? So is me, my idea, Mocano. That's it. Edda wanim telephone it and do it. Some was a tea. Intiminchire money the Mocan and yes, Apaka Aba. Latest from the world of sports. Hey, I know say fix my ride eduma yekui ama omanfo e gopre mai e twetanga egu yeso okrom ha papa say eja Ghana ha wo mu ni abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neyia wo mu bomode eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia so waka dada anase asay na pese woton fe won beto e amount sesia won woton car beto car ma free so your customer there and so the accident car ba won be ma car fofo se twi enu so free she fix my ride limited e chi pan wa Accra Academy School no enche mu ho Odoko police quarters kwano so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime fresh 0303 944 880 0202 227
660-0540-556020. And our website www.fixmyrightghana.com. Fix My Right, own the finishing. DLFM 106.9. Abusia enayme mayansama wadwo ensama wakwaba mfamra deal 106.9 FM kasafidie so ene yawada enwumre no nsia kase boibere redu se yesinkonya na gudie mo nso no ensama wodo atwa guna abusia yede ebesom Ghana nsamwa ena nkrofo nkro so de latest any exclusives no ena yabobwa ni nyina no anda enwumre yede ebabesom wo somfo eye me ayensu ano de hye Upper GH, the blessed King Tantam so mention semana sem fanfi endiem ewo fiem famadia endra ena democracy cup no etoja na parliamentarians no eche former Black Stars of Ghana players ebo mekamiensa omu timu bako enu echi so no Kumasi Asante Kotoko eche hatu folk ebo mo ekamienu mo timu bako ema Kotoko ajikap no eriko Kumasi na game no ekwewie no ena Right Honorable Aban Bagwin or Speaker of Parliament order two teams na any obia say omunya GDA ewo parliament mu emo organize democracy cup no ema nabaso enwachi no ena order has focus say omulusi e no maje de atwa supem ena Kumasi Asante Kotoko no Honorable Aban Babwe echema oma kire ampa wukuma pema apembeba the maiden edition of democracy cup omaje. I want to take this opportunity to thank all of you for your participation, but more importantly, for the faith you have in democracy. Let me start by thanking Accra House of Votes. You are really a gracious loser, and you have shown the way that even in our elections, we should all be gracious losers. Right Honorable Aban Bagwin etwanen Samsono ena ochewase Kumasi Asante Kotoko o fabu odomuye pa na mwachire sampa wukuma pema apembeba democracy cup no matumi aje edi esimu nanso na mwajinti no parliament ebe make sure say obe sponsor Kotoko no makopie mu ewo United States of America na omoni bobo kwa DC United akobo ewo Washington DC. Ade Kotoko, fabulous. I love you so much. Today, once again, you have shown that Apim Baba, you are lucky to be premier to win the cup. And we will ensure that we sponsor you to the United States of America. Please go and shine your shoes. Make sure your training is really well done. We want to go and win over there in Washington. Right Honorable Aban Bagwin utie se no kikane samaria utum se we Honorable Kotoko nipa enti teams no moya munyama ya mbenya mpenefo atamachi na ne kwakra mu no na Right Honorable Aban Bagwin echema or say parliament and any partners, any stakeholders, ebeka omontuma bweni afibiano democracy cup number organize ebe rotational Enquires into next year omodebeko other regions. And Parliament has mandated me to assure you that every year we will, together with our partners and stakeholders, organize this event, and it will be rotational. So next year it will be in another region. Right Honorable Aban Bagwin, Speaker of Parliament, Edema Ghana, and Watinenka, our democracy cup, and one sensum. Yimano Ajimambedu, former player, Edema Black Stars of Ghana, also football, and Eka Obia Ebom, na Endra Niesie, Emma democracy cup, no, Ebasono, oh, nefe, no bia or penibia, Ewa no Mokamuntuma Buenia, Omode democracy cup, na Bueni, na democracy cup, ebe to me a promote peace towards 2024 election. Yababe Kumi. A football account of money boom until the parliamentarians yet my friend Jeff on this movie say a cow money boom. It's not easy. Every country is the bomb what I'm saying. I'm not the club and to come in one of the basis.
when they don't 30 solid years, they want to just have a media and say, you know, to come on. Yimano Ajimambedu, former player at my Black Stars of Ghana, and I want and Kano. Now the winning team Akache Kumase Asante Kotoko, Omodi a share neighbor Kumhaso folk for, and Romobo Mekamino, Omo Timu Bako, Omaji Democracy Capono, Nana Epinkra Akwesi Ewa, a interim management committee member, Edema Sante Kotoko, Sendra, the fighting spirit of Kotoko boys in the Eshoye, Etuminyan Kunibieno, not for the third consecutive time, Ometumache House of Folk, Ashamono, Osiono Krano, Nenifie, Onshada Ubi, say has and a Kotoko. Not 3 times a row, Nina Kotoko Erini, and I'm so santino, Kotoko 4 players, no winning bonus, no, oh, Omo Dobono. Fighting spirit, and no, don't not to rush you, and then I'm a minute. Nana Epinkra Akwesi Ewa IMC member Edema Santikot Konwatenka now on the losing side Accra Heart of Folk na Heart of Folk supporter Kesie Ewa Maimuha your friend Karim Wayo na Osendra Heart of Folk players no Omushie bruta Osendra has players no Oma Moshi football no moboy as Omodi Jiji Omani no munye serious but I say na Osi Abrante friend Kevin Ose Sibekrade the least said about him the better was some bruta Osi last time sana we Okumase Edibo Kwache ya Kotoko Eshe has and Ramso was the same thing. His Excellency today must work with the coach directly so that the players that he wants to sign, he should sign them. Referee, no. I found a match events Coach Ogu 22 players now come on red support 22 players. Yeah, she said Yebenya Wayo and Neno Eddie Amau and so watch him. Was it Kevin or says he will matter? Oh, money of film. I can't work place the boy. That's on the border. I can't work place my Diago. How many girls entertainment football homo? Can I pick a yes? Huh? Osasibo. Some mistake here we are who got the same thing. Kumasi Makotoko say. Karim Wayo Etwani Samson or the two just say, oh, I've friend and a wati kotoko coacha. Your friend Dr. Prosper Natogum, Watina say Opamo over 20 players. Eddie B. Ababeshem, or see has coach a friend Abubakar Watarano, say Opeso survival our hasa, onja players be Dunumukra Quine. I found a match events Coach Ogu 22 players now come on red support 22 players. Coach Watara Penia, players no, I saw promise of 15 free. I'm not going to cry with that. Upon the pump players in now, and for music you through by. Football and crown boy. No, any Karim Wayo has supporter Kesia Pa and I want to kana gamuno kwariano has a folk supporters no na in fact omura huyepa omo kasae yentie nzama modi tuja. His Excellency today must work with the coach directly so that the players that he wants to sign, he should sign them. Referee no dia gesimo ejeje mutu mbasi coach in your team amu say players coach now yes sir Silvambo no boys ni nyade me food one na but what happen na ebo ball the coach the goalkeeper. And the House of Folk supporters no and I want you amanga mutim na de mo wa adwuma ye buruta say ya na be ye de wa hwe ya next season mo be call relegation mo coach no was bruta and no House of Folk supporters no and what you amanga no enti abusia yamfa fie ni nsi ni aka kire bia nyame ya admo kira ye de ebebro na opiemo e wa mononi a Bobo kwa FN Manchester City omakache ena yadi eni achemu omay omu first signing of this summer na Brazilian ringer your friend Savio na osina kanema bobo kwa your friend Girona okobo loan na edema last season e was penemo no ni parent club ankasa no Troyes a omo France na Girona ene Troyes nyina no
omo nyina no eye City Group ne dia and they bobo ko friend Man City assign a branch a friend eye Savio na omama no 4 years contract and a 5 years contract rather and omo de aman until June 2029 sika PM no 21 million pounds na add-ons ne ade ebe kikanwa ebe shutu ede akọ 33.6 million pounds into English Premier League winners Man City assign a branch of friend Savio aka Savino ede na fibobo kwa ye friend Troy se wonsam ede amao na Belgium our midfielder bi ye friend Amadou Onana onimbo bobruta report eba se Aston Villa and Everton agree a fee of 50 million pounds and on Aston Villa etua ede amabobo kwa ye friend Everton na oma ye friend Belgium midfielder your friend Amadou Onana wabesia kan edi ama Aston Villa omudi new be replace Douglas Luisa oko Juventus na obey ni medicals na ono so assign a 5 years contract edi ama Aston Villa ensam no Guinea for our striker beam your friend Seu Gurasi officially no Dortmund for assign a branch your friend Seu Gurasi edi na fibobo kwa your friend VfB Stuttgart na new release clause no 17.5 million euros eno ena Dortmund etua oma signing a 4 years contract eno mo de ama Seu Gurasia obabesi na kan edi amam na Barcelona former midfielder your friend Ivan Rakitic wesi akan edi ama Sevilla pen no sina kan ewo Saudi Pro League num edi mabobo kwa friend Ashabab ende wafio edi nani achem ni krom ewo Croatia akwasan 2 years contract edi amatima your friend Haduk Air Split and 2 years contract and was signed edi amam on to June 2026 ni coach ebe Ivan Dinero Gattuso enso enono Kylian Mbappe mame ye friend Forza eye Lamari na ose dano ada omo veli Kylian Mbappe no eno hu se Real Madrid team no esopa the biggest in the world team bia entumi mfa no entoto ose oremo Real Madrid stadium no hu se yes difference e stadium Park the Princess PG Fiono Nelso de Nemo no omuntumi enform entoto Real Madrid and we enensewa Kylian Mbappe mame Faza Lamari edi atujebusia yenyira we so na gudie mu nsema nda nwumre ye de ebesomo no yemfansi mi amede nsem ne ba edi amje so no ayensu ano de hye apa kanjh the Blessed King Isaka wa Shaiman Washington usu wabiem ku ha obia ye na mi amebra peni Mr. Kofi Ayeno wa Yesu ano so atemincha and our wife Sister Mary minchia munyina over to you Okon. Merase apakan enti abusua bra so se aba wonchen na afei ye je won so adwenkyere no so ahu ye ya kan no don hwere baako onso kan wo de fa firifie bra yen we fa no obi me pa cha enkomo ni nyina no enne se Ghana hanu mo ayetie ye wo PPP eye public private partnership enne se adwuma bi wo hono mo a aban no etimene ankra ne kan bom ni aye na etimi aboa wo man no enunti industries ye timi kura kasa aban no kura nso timi kasa timemofo nso moa na ye ntimi emia dwuma na ntimi mfa nipa eno da nchen me pacha ene community bitimi border rosa ene no ye kwa kwasiesie kurum ye kwa prapra kurum eno nso wo mutimi koye aban bia nkosto pesa de ntina mo prapra kurum ekwan hu timi fu ema timemofo da border rosa ene ye kodo kwan ne ho eno nso wonte sa aban bi abestop wonom na emom adenti na ekwan no se enye aban ye na adwen se obeye na individual bi pese wo sika wo yade bua ne manfo a na aban astop wono yi sese wo hini ya wo na hinso a police fo akwache no adenti a ekwan no aban na ye na adwen se wo ye na nso wo hini ese wo sika wo beye kwan no na aboa wono ene ne manfo na mpokura no nye ono nkwa ne manfo na befa so a eno de yetimeche no de asi wona hinso yi ebi asi wodome kwa benya ha ana ebi nso asi ewo eye alajo hono a eno so parliamentary candidate bi kwaye kwan no aban stop me pa chawo adentia ana yana eno de aban se ye mpene mamonye wo sofo timika se a me wosika me pesa meboa na me ye kwan na eboa wo man no ubehu se aban asoma police fo monkonko stop sofo monko stop asomasi me pacha ebi nso asi wa aveno kwan tantantan
MP wo ho MC wo ho yenye nanso individual be se wo beye na aboa de a aban se da bi mempene so adenti na ba industrialization a eno de aban ne se individual asemoa na mom ebeduru ekwan ye de a aban ne mpren edi entia wo be ka no kura wo wa ho wo nkan so wo wa ho 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65 edientia edien na techra Ghana yenimu. Good evening. Good evening, Pole. Opa. She gelege. Yeah, walia. Mu. Ofia no e fine. Ai, ofia no bibia e fine. Tete. Oba na yo doba, bo owodia mi yo doba. Owodia mi no ni di owodia mi. Wodia mi. Ndi e me kasa ofa. Kasa wa mi ti o. Me ti won aban no. Me ngo mu shi o. Won dan na e beto aban no. Ho. Ana omo betina e ke. Ye na ye mo ojuma o ma na. That's right. Aye. Meda say you adore wonu. That's right. And crying them. I went to me and you so kafra 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Good evening. Me pato udin any baby free. Me pato your friend Okogyeabour am kasa free bomfa nyina ase. Okogyeabour bomfa anyina ase. We are sure. What time no pa. Hey, boy yeah. Okay, remember. Until when you see our own. Oh, me pato there be say dem Accra. Hey, adia wu yes am pam to ase benya Kofi ma wentie we. Me pato me kwa me do am ntia ase. Yo kru mu so sa kwani tutunu ase ya. Obo ze mpanifo no ne aban mpanifo DC no mo ntia ase me yenye. En ma dire ho asa de no kwa de me ntia ase mpo. Enti mu nka bibi ntire. Ene bibi no ewo mo amkokuro moti na no ebra na mo amde aka kire mpanifo no why. Mpacho yo okay. Kofi me da se no ahwe ho so ye na nkra de ha hye pa. Good evening. Good evening. Udi de say na afre me frɛ hen. Me di kwa wacha no kasa ka udi Enquires. Ma mentie obi ni a. Won kan ye me da papa. Men kra na de obi aka. Say abano matam aban oya abro no bo ya omanfo. Ozo ya obeji na nim nyam nti o ma won ye won kwaje nim nyam. Ndi aya bro. Enti aya bro sa no Ghana for 2 minutes wo mo ho. 2 minutes ho. Meda se papa. Good evening. Papa, good evening. Me wo fa se be ni o frɛ me frɛ hen. Papa mpacho 499 because every time I west. Amansie pemre. Pemre tuntum. Enya fam ketwa. Ewia bo ani e ho te yira. Asa ewia bo aya na pemre bia ne ho bo abrobe. Wofa. DLFM. Anyway, they are so far better. But I mean to you, Wadaroma. Offer no queer woman is a woman. No queer woman is a assembly no. Or munisika or modebe, not the individual a wusika. Nia me 49 kamejin say. Se mo yese nipa no ye adwuma no na se bi assembly no mo nya margin se mo be ma ne kwanya rules and regulations measurements are ye dey kwan because se bi kwan ye ya ye wo measurement are ye dey kwan ye wo measurement are ye dey gates ye wo senya kwan na ye no ye check ye soil no ye wo senya ye test no so won enti wo fa mo deploy enkofo a mo assembly ho no mo nkoka nipa na wo no ye really na okuta ni sika nanka momwa because assembly ni yefia mo ka se mo ye adwuma o se mo anya adwuma yefia mo ka enti kan ye odi ni sika no ye no assembly ni mo deploy sa nipa na mo nim sa no ma no mo nkoka individual no ho no mo nye papa ye nti assembly ni o mo ko ni nyina ne se o mo pese individual ne fe sika ne mre wo mo ni o mo ntia so ni o mo ni chrono kana mo benya edino sika mo benya die no eno che offer me wa minimum assembly bi ho obi ati
school our committee 22 the school the baby one a kwan nye but no ankasa ye na agye so obeye kwan no waka say assembly bi nye estimate ma no wafa estimate na omo ye no tete many into the panel kwan kwa wajai but for individual Emma what year a survey Emma the price obey you wafa sika no not as assembly na ye multiply by 3 Meda say assembly no sika mu bedi wo madum no ye mo say development Meda say papa Meda say we are my last caller. Good evening. Good evening. I don't know Ewurade me say ahana mo so sa yay, kaka felisa mesiano. So Penny was sampa one wa hwe ase say bram. Never saw David Jana nice kasa. So pa. What's it? Chere se me gene so pa. What that for me nyina chi? Oh, say my sorry dada. So ya we say my sorry. Ha ya we. Oh, ne the one make say. And na wo hwe kire ha say boom. Oh, David. So o ma yo ne dance ni. Eh, pato me wo fast be ni. Hey, boy, AJ creation for. Say Jane me say me gina me. Eh, Jane, what they want 10 crant we how cry. No, I'm a tacha and a number. Sir, I am better with them babu. I say, my mom come up bombing come on. Over. Yay. Just I see one. What question put you many na you need a quiet pet. Nhyiraba no so be a kwai na obedi nenu bonya because I don't put njuma eni mo from ha say. Nhyiraba mo ya ta no. Nti ya bro. Ya bro ni be ya kasa na mo bo. Nti ya na mo so ma bro. Da ye miem dia che o man. Mulezi miem. Ye miem akata. Ai say Paulina say o te yire say akata fo chei. Na me say boy. Boy. Yeah, busuami ntimi fa frafo ni biemu ale. Monka me woni efensi awate mo DJ Omario de ko Facebook no eso na ene de jai DJ Hitman Opele was ne pemre ni baby etum boni aba ni trim cause na ya wada ye ko weekends onye o yes also a ono na eba wode awoso 50 sabre kopem se nondu ebegyinam se chire enwom ne kasade ene awoso nkommo me koda ya na mapagam na se de me operation no na matie bi me yanko ba bia edi amaje so eye gangster cat ya mi tenkura ekura kronkron Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B na oko enja kese nkoma the Church of Pentecost. Okay. Kantamanto assembly no. Members no tituli meeting. And if old father modest person no me dey say pastor here for the Nsian Yatimo and me wutie. That's right. Inja kese. O de men kra na man say odidi aya long time. Maka kire no. Ne nyina ye boys. See o say e be ya weekends nka eja ben me na ye ntum fafie. Sir. Yes. Ya ka tell say bibia ni o me ehu nyina ye boys. So ba fa tresho butu. 106.9. O pese me mfa shavu kra me fa. Tresho butu. Me fa. Enti papa ye chia o. Kasi e boni e de si DJ Hitman Wopele is happiest. The Yale